Сана Саат Кейджи тартулайт. Устаз Абдишукураджи Нарматов. Мен киммин? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бүгүн эшигине келип, пайгамбардын аты жөнүндө, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын төрөлүшү жөнүндө сөз кылуу үчүн мен киммин? Саламун алейке я Расулаллах. Алланын саламы болсун, о пайгамбар, Алланын элчиси. Саламуллах алейке я Хабибаллах. Алланын сүйүктүүгү, сага Алланын салам салаваттары болсун. Анта даъват абика Ибрахим. Сен пайгамбарлардын атасы болгон Ибрахимдин дуасынын берекесисин. Ибрахим пайгамбар жаратканга жалбарып мындай дуа кылган. Раббана ваб'ас фихим расулан минхум ятлу алейхим аятика ва юаллимухумул китаба вал хикма ва юзаккихим иннака антал азизул хаким. Садакаллахул азим. Раббана, ey Rabbimiz, tarbiya qiluvchi, jaratuvchimiz, qo'joyinimiz, va ba'as fihim, ularga jo'natkun rasulan bir elchini, minhum, alarning arasidan. Asmandan kelgan bir perişte emas, boshqa bir materikdan kelgan emas. Alarning arasidan birosini elchi qilib jo'nat. Al elchi yatlu alayhim ayatik, senin oyatlaringni ummatlarga o'qisin. Va yuallimuhul kitab, alarga keremettүү senin kitabing Qur'onni uyretsin. Val hikma, danışmandуулuk sünnetni uyrensin. Va yuzakkihim, imansızlıktan iman menen tazalasın. Innaka antal azizul hakim, albatta sen danışman, kudretli zatsın deb Allah Taalaga İbrahim peygamber dua kılgan. Bu ayette Allah Taala bizge haber verdi. Ve ente basharat akhika İsa, sen İsa peygamberdin suyunchisisin. İsa peygamber keremetli Kur'an'da ve mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmed. Men suyunchilöçümün, özümden kiyinki kele turgan elçi, anın adı Ahmet deydi. Ve mubashiran, suyunchilöçümün deydi İsa peygamber. Bi rasulin ya'ti min ba'di, menden kiyin kele turgan elçi, ismuhu Ahmed, anın adı Ahmet deydi. Ve ente rüya ummek Amina. Peygamberimiz enesi Amina'nın düşünde körgün. Amina enemiz düşünde aytadi, laqad ra'aytu, şunday tuş gördüm deydi. Menin kursağımdan çıkan narisse çıkan kezde Şam menen Mekke'nin arası jarıp ketdi deydi. Mekke menen Siriyanın arası jarıp ketdi deydi. Suyuktуу peygamberim, sen jönünde emneni aytmakçımın bul ümmetine. Bul ümmet 14 kılım kiyin kelse de seni suyet. Sen jönünde bularga emneni aytmakmın. Bir Arabinin sözüge toktolup, özümde şu çölde жүрген bir Arabiga okşatıp göreyim. Çölde baratkan Arabi, Badavi, Beduin, çölde baratat. Kap karangı tün ele. Ay çıktı. Aydı körgön kezde çöldeki Badavi mınday dedi. Maza aqulu laka eyyuhel qamar. O tolgan ay, sağayım ne dep aytamın dedi. Jarıgan ayga karap, sağayım ne deymin? Aqulu rafa'akallah. Allah seni uşunday biyike kötörüptür dep aytayım mı? Laqad rafa'akallah. Men aytpasam da sen biyiktesin. Aqulu laka nawwarakallah. Allah seni nurdu kılıptır dep aytayım mı? Laqad nawwarakallah. Allah seni nurdu kılgan, jarık kılgan. Aqulu cemmelekallah. Allah seni uşunday suluğ kılıptır deyim mi? Laqad cemmelekallah. Allah seni uşunday suluğ qoğuz kılıp jaratıptır. Suyuktуу peygamberim, men emne deymin? Rafa'akallah, Allah seni jogorga kötörürdü deyin desem, Allah keremetli Kur'an'da öz aytat. Wa rafa'na laka zikrak. Senin zikringdi, atыңды en jogorga kötördük deydi. Cebrail aleyhisselam bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip, ya Muhammed, atadri bima rafa'akallah. Ey Muhammed, bilesin mi? Allah seni kanday jogorga kötörgön deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu a'lem. Allah özü bilүүчүрөөк deydi. Cebrail aleyhisselam keyin bu ayatты alып келет.
Wa rafa'na laka zikrak. Senin zikringdi, seni estөөnü, senin atыңды ушундай бийикке көтөрдүк дейт. Ya Muhammed, laqad rafa'na zikrak bi anna al-ismi la yuzkaru ismi illa bi ismik. Менин атым аталган жерде сенин атың болот дейт. Азанчыбыз азыр ашхаду ан ла илаха иллаллах, артынан ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Ла илаха иллаллах, Мухаммадун Расулуллах. Аллах Таала, Мухаммад, менин атым аталган жерде сенин атың бирге дейт. Ушундай бийикке көтөрдүм дейт. Aqulu laka nawwarakallah. Бул жанагы чөлдөгү арабига окшоп, о пайгамбарым, сени Аллах ушундай нурдуу кылып деп айтайынбы? Аны айтайын десем, Аллах Куранда айтат: "Qad ja'akum minallohi nurun wa kitabun mubin." Аллах Таала тарабынан силерге нур келди, ал пайгамбар. Wa kitabun mubin, ачык, айкын болгон бактылуулук жолун көрсөткөн китеп келди. Aqulu laka jammalakаллах. О пайгамбарым, бул бадави окшоп сени Аллах сулуу кылыптыр дейинби? Аллах Куранда мындай дейт: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Я айюхан набийю инна арсалнака шахидан ва мубашширан ва надира." Пайгамбар, сени жөнөттүк ал үммөткө шахидан. Кыяматта булардын жакшылык жамандыга күбө болуу үчүн, ва мубашширан, бейиш менен жакшы амал кылгандарды сүйүнчүлөө үчүн, ва надира, сенин жолуңду жолдобогондорду дозок менен эскертүү үчүн. Ва да'иян илаллах, ва да'иян илаллах биизни ва сираджан мунира, Аллахнын жолуна чакыруучу, Аллахнын рухсаты менен кулак салгандарга хидаят бересин. Ва сираджан мунира, жарык берген чыраксың дейт. Бул нурдан кийин нур бар, урматтуу мусулман бир тууган. О Аллахнын элчиси, сени мактоого эч мага окшогон ажыз инсандын тили же билген сөзү да жетишпейт. Балким мен сөзүмдү сенин атыңды айтуу менен сөзүмдү кооздоймун. Булар мени укканы келген жок. Сүйүктүү пайгамбарым, сен жөнүндө угайын деп келди.